Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal Mr. Cross sa vama i danas smo na drugom akauntu za snimanje i danas ćemo snimati novu epizodu, a to je kako igrati E75. Znam da puno vas prolazi kroz grind i igra tenkove kao što je E75, pa ću ja danas pokušati vam objasniti kako igrati E75, naravno bez golda jer igram sad sve bez golda. Pa idemo odmah na video, ne pričamo puno, da vidimo šta to može E75. Dakle, od standardne opreme koristim nabijač na prvom mjestu, ventilaciju i vertikalni stabilizator i uz to koristim za bondove isto tako nabijač. Zašto? Pa zbog toga što E75 ima dosta dug reload, tako da ćemo malo spustiti reload. Opreme sam zaboravio da namjestim po svom guštu. Koristim malu pomoć, male popravke i veliki protupožarni, naravno. Možete igrati i sa hranom, ali često gori i često je oštećen motor na E75, tako da ne preporučujem hranu, ali kažem možete pokušati ako želite malo više da riskirate. Idemo u partiju, Pariz, prva mapa, da vidimo šta može E75 napraviti na Parizu. Malo ćemo povećati mapu, malo ćemo smanjiti zvuk igre. Tako, idemo mi ovuda, nećemo riskirati da primamo šuteve, ima dosta tank destroyera. I nadam se da ste vi dobro, dok se mi vozimo na poziciju, posjetite Instant Gaming, puno mi znači, kao što svaki put kažem, partner sam s njima, ako nešto kupite ili se prijavite čak na giveaway pa nešto osvojite, isto bi mi bilo drago. Naravno, linkovi su u opisu videa, samo što trebate napraviti, otići na linkove i 100% je sigurno, već 2,5 godine sam partner s njima. A mi idemo na partiju da vidimo šta imaju s ove strane. Vidite da imamo dosta tenkova na ovoj strani. Još malo samo zrno da pojačam. Tako, malo mi je pretiho, premonotono. Ne volim prolaziti ovda, zato što ako prolazite ovda, ako imaju spotera, dobijete šuteve s boka od neprijateljskih tenkova. I to je razlog zašto ne idem nikad tu, ako ste se pitali. Pa ćemo se sad skrejpat. Pucam bez golda imam 246 pena. Biće malo teško, ali pokušat ćemo nešto da napravimo, još malo zrna. Baš mi je pretiho. Volio bi ja malo agresivnije dole da idem. Pa može da gubim vrijeme ovdje. Da ćemo se side scrapati malo, ipak je ovaj tank dobar u side scrape-u. 621 roll. Šteta. Zrno je se izvukao. T10 je jako nezgodnoj poziciji, teško ga je iščupati odatle. 3-4 gubimo. Nije pametno ići dobro. Vidite da je ovaj STR-VK isto gotov. Zato što dolaze tenkovi s leđa, M3Y, Panther. Hello. Nemam pojma kako me je probilo, ali dobro. Ovaj mali ima dobru penetraciju s hitom, mislim 390. U lošoj sam situaciji ovdje. Dodat još jedan šut.
Sam uspio da sam bar još jedan šut dao ovdje, ali nema, zgazili su nas kao što vidite. Velik reload na E75 ne daje mi nikakvu šansu protiv neprijateljskih tenkova, kad ih je više nemam DPM-a i to je problem. Kada igrate veliki top na E75, ovdje sam pokušao maksimalno da iskoristim tenka, ali nažalost kada imate loš tim ne možete ništa da napravite. Ali idemo odmah na drugu partiju da se teleportiramo, nemamo šta vidjeti iz ove prve partije. Da skratimo što više video, pa idemo. Evo nas u drugoj partiji. Ovdje sam se razmišljao da li idem desno ili u grad. Mislio sam ići u grad, ali idemo ipak na desnu stranu, pošto mislim da moj tim će trebati više pomoć s desne strane nego što bi to bilo odavdje. Znam da to me šut, da li mogu ili ne mogu. Nažalost, spotao me, ali moram se pasti tank destroyera koji mogu odavdje da gađaju. Malo sam izgubio ovdje vremena, mislio sam da mogu pogoditi nekoga od ovih medijuma koji ide u grad, ali nisam uspio. I vidimo da smo izgubili gore poziciju, ali s ove strane s koje oni pušaju nije nikad dobro da idete s medijuma, zato što vas svi mogu gađati iz baze. Sad, Somua M103 idu u grad, dakle, jedan naš heavy ide tamo. Vidimo da nam je ovdje dosta slaba strana. Ali svejedno ja želim da obranim ovu stranu, iako nas ovdje nema previše, moram se paziti, moram dosta oprezno odigrati ovaj meč. Kao što vidite i dalje se nastavlja ova loša forma mojih timova, već je 3-0, nisam ni krenuo u meč, nisam ni počešao, ni zagrijao gusjenice, a već gubimo, ali ajde probat ću nešto napraviti ovdje. Da vidimo 257, strv 81. Nadam se da će ovi držati donju stranu, što i rade. Tako da ja mogu se fokusirati na ovu gornju stranu. Ima i ovdje 3 devetke. Želim biti na maksimalnom oprezu. Moram se tako paziti koliko HK ima naš Conqueror. Ovo je osmica strv, okej. Ovi su se zabili na ovu poziciju i neće da izlaze, to je sigurno. Ali isto tako ne mogu pušati ja sa svojim DPM-om. Na 2 devetke ovdje. I to jedan je autoloader, tako da polako, sigurno. Šteta ovo je. Osam nula je. 3 minute partija. Bože, bože. Imamo armor. Okej. Idemo pušat na ove, moramo. Okej, Arti. Dosadni stan. Moram promijeniti ove consumables. Da vidimo, dolazi li nam išta s leđa. Imamo tu Type-a, standard B-a. Ne skakat za njima, joj šta rade ljudi. Šta ovo ljudi rade, kako ovo igraju, kakve su ovo partije. Ovo nema smisla, samo da nas gubim, a snimam recenzije iz
izvinjavam se. Znam da moje pjevanje nije baš najbolje. Ne, stani. Da, 3500 štete u porazu. Ja sam ovdje pokušao maksimalno da iskoristim S75, ali kad su ovakve zanimljive partije, ovo jednostavno... Ćao, zdravo, belisima, ne možeš ništa da napraviš. Ali evo, malo side scrape-a, malo opreznije sa S75 i opet nije toliko loša partija, ali kažem, kad ti je u 3 minute gotova partija, ne možeš ništa očekivati. Ok, idemo na treću partiju. Kao što vidite, bez premiuma zarađivam kredite. Ova partija 48.000 kredita, ova prva partija je bilo 9.000 kredita. Dakle, zarađivam kredite zato što ne pucam golde. Za sada 2 partije, 2900 average. Idemo u treću partiju. Evo nas u trećoj partiji, ko bi rekao da video traje samo malo više od 10 minuta, mi smo već u trećoj partiji. To vam je današnji vod. Ali, šta da se radi, ljudi moji? Ne možemo te stvari promijeniti. Nikakav balans nema u igri, onda u većini slučajeva dobijaš takve, ili ćeš dobijati timove kojima će ovako tim dobiti ili će te zgaziti. Nema treće solucije da su partije neizvjesne i da dolazi do izražaja tvoj skill koji si godinama sagradio u ovoj igri. To više ne postoji. Danas je najbolji skill napuniti full gold setup i trudi se da ne pogodiš svaki šut. Jedino tako možeš očekivati neke dobre partije. Ali kažem, ne može sve biti savršeno u igri. Pozdrav još jednom svima, palite taj like, ljudi. Svi šta gledate ovaj replay. Fucking hell. Sad nije spotan ovaj. Odmah gold. Dosta sam lošoj situaciji. Da ovo bar dole pušaju, bilo bi lakše. Moguće niko neće ugađati, ili? Ne kontam što se dešava s ovim ljudima danas što igraju ovu igru. Stvarno ne razumijem ovo. Ne razumijem ovaj vod. Majke mili. Opet su nas gazili. Ne! Ah! Kliknuo sam mišom i... Ne veze, ništa nisam propuštio. Dobro je, napadaju ove ovdje. Opet je lakše, ali... Ovaj stvarno lik. Pa ja ne mogu vjerovat. Ja ne mogu vjerovat šta je ovaj vod. Šta je ovaj vod života? Kakve su ovo partije?
Kakve su ovo partije? Kakve su ovo partije? Pa šta se ovo dešava? Šta se ovo dešava? Ja ne mogu vjerovat, ne mogu vjerovat kako je loša igra ova. Ne mogu vjerovat da ovo treba biti neka 15/15 igra, da je ovo bit igre u biti. Bože moj. Ništa, idemo na 4. partiju, nema smisla čekati ovdje ništa. I evo nas u zadnjoj partiji, kako igrati IS-75. Pa ja mislim da vam nisam imao prilike kroz ovaj video pokazati kako iskreno igrati IS-75. Zbog situacije kakva je, a to su ovakve brze partije u kojima nemaš prilike uopće da napraviš nešto. Ne samo IS-75, bilo koji drugi tank da sam igrao u ovim situacijama ne bi napravio apsolutno ništa. Zato što je jednostavno vod takav da su partije prekratke i da te zgaze za sekundu. Onda spašavaš živu glavu i pokušaš maksimalno što možeš izvući iz ove partije. Vidite da je neko ovdje srušio kuću. Sad pogledajte T-29 IS. Zašto ja idem ovako okolo? Pa vjerojatno je neko srušio kuću ko gađa, kao na primjer T-44/100 i baš zbog tog razloga ja ne želim da idem tu. Ali ako pametno odradite ovo i namjestite se ovako, možete vrlo lako da kaznite toga. Naravno, gubim vrijeme, top tier sam, ali da probamo. Ajde probamo jednu na blind. Ušla je, sad da li je pogodila, nemam pojma. Pa ćemo probati side scrapati se, ali side scrapati se na malo rizičan način. Nevermind. Nema artiljerije, tako da se mogu priučiti ovo. Mi ćemo iskoristiti popravak. Tolikog tenka i toliko armora pogodim u jedini možda koji mogu da bouncam. Okay. Kažem, u ovim situacijama sad se mogu lijepo side scrapati, ali nemam DPM-a. Gdje mi je ovih 705 na drugoj strani. Spotan, ok. Idemo naprijed. Evo malo agresivnije ovo odradi. Nadam se da Pato neće sada izađe ovdje. Ili hoće. Sad ćemo iskoristiti popravak, pravo je vrijeme. Ok, sad ćemo se malo side scrapati, riješiti ovu dvojicu. Ne bi možda trebao ni probiti ovdje. Mislim ja njega, okej. Imam tu jedan šut. Nema veze. Okay. Da li mogu spodati ove? Vjerojatno ne mogu. Loša je situacija zato što ne možeš im prijeći, ali evo i... Imaju lajta gore. Sad mogu prijeći.
si Roki. Okej. Bolje ti bježi. Dobra partija, 3800 štete, evo. Kako se može E75 odigrati, ali kao što vidite nisam bouncao apsolutno ništa. Mislim, bouncao. Jesam bouncao protiv sedmice, ali ono, frontalno nemam armora. Baš. Ali dobro. 3700 štete, napokon pobjeda, i odmah dobra partija. Uglavnom, to je bio E75, da vidimo rezultat bitke i da zaključimo ovaj video. Rezultat bitke je 108.000, 4260 imao sam jedan na blind, zaradio sam 78.000 kredita. I da vidimo sada šta smo to u 4 partije napravili i kako smo odigrali E75. Kao što vidite imao sam 2938 average, s tim da sam one 3 partije baš izgubio dosta dobar rezultat. I vidimo da sam zaradio 135.000 kredita igrajući samo obične granate. I ono, dosta zanimljive partije su bile u svakom slučaju. Kažem, E75, puno side scrape-a, tražiti hull down, iako nema baš najbolji armor, hull downu mogu vas probiti ovdje u kupolu ili sa goldom u obrašiće, ali u side scrape može mnogo da napravi, pogotovo kad ste top tier, tad morate u svakoj situaciji pokušati igrati u hull downu, jer vidjeli ste čim igram frontalno ili više dajem boka, sve me probija. Uglavnom ljudi, eto, bacite like, recite šta mislite o E75, ljubi vas brat Mister, vidimo se u idućem klipu, čao čao.